Intambara hagati ya Amerika na Israel kuri Iran. Ubu tuvugana yinjiye mu cyumweru cya gatatu. Igira ingaruka ku biciro bya peteroli ku isi. Iran yarashe kuri Israel inagaba ibitero by'indege bitagira abapilote cyangwa se drones kuri United Arab Emirates na Bahrain. Trump yotsa igitutu ibihugu bifitanye isano mu gufasha gufungura ikigo cya Hormuz, ahishurira OTAN ingaruka zacyo. Israel ifite nibura ibyumweru bitatu by'imigambi. Iyi ni Valerie Talks. Kora subscribe tubane gatanu ku kandi, nawe ni Bawura ikoze Imana igumugisha. Israel yatangaje kuwa mbere ko ifite gahunda zirambyuye z'ibyumweru bitatu by'intambara, mu gihe igisirikare cyayo cyarasaga ibisasu hirya no hino muri Iran ijoro ryose ryakeye. Mu gihe ibitero bya drones za Iran byafunze by'agateganyo ikibuga cy'indege cya Dubai kikaba kitakiri nyabagendwa magingaya, ndetse binagwa hejuru y'inyubako zikomeye za peteroli muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Intambara hagati ya Amerika na Israel kuri Iran ubigeze mu cyumweru cyayo cya gatatu. Nta n'iherezo, nta n'icyizere bitanga kugira ngo ihagarare. Ifunga ry'inzira Hormuz, aho 20% by'ibikomoka kuri peteroli na gazi karemano ku isi aho binyura, bikazamura ibiciro bya peteroli ndetse bigatera impungenge z'uko izamuka ry'ibiciro ku isi riziyongera cyangwa se rizanakomezana nyuma yaho. Perezida wa Amerika Donald Trump ku cyumweru yasabye ko habaho ihuriro ry'ibihugu bifasha gufungura inzira y'ingenzi y'ubwikorezi bw'amato. Anaburira ko ihuriro rya OTAN rihanganye n'ejo hazaza hashobora kuzaba habi cyane niba abanyamuryango baryo bananiwe gufasha Washington cyangwa se ngo babumwe umugambi bumwe. Ubutumire bwe bwakuriye ibitekerezo by'inshuti zagaragaje ko zishyigikiye ingamba za diplomasi ndetse no kongera gufungura inzira, ariko zigaragaza ko hashobora kubaho ibikorwa bya gisirikare. Umuvugizi w'igisirikare cya Israel Lieutenant Colonel Nadav Shoshani yabwiye abanyamakuru ko ari gahunda zirambuye z'ibikorwa by'intambara na Iran mu byumweru bitatu biri imbere, hamwe n'izindi ngaruka zizakomeza. Murumva ko intambara ntiteze kurangira. Umuvugizi w'ingabo nk'uko yabivuze Lieutenant Colonel Nadav Shoshani bazakomeza kugaba ibitero bikomeye. Igisirikare cyavuze ko intego zacyo zizagarukira gusa mu kugabanya ubushobozi bwa Iran cyangwa se bwa Iran bwo guhungabanya Israel ikoresheje ibikorwa remezo bya misile za ballistic cyangwa se n'ibikorwa bya kirimbuzi ndetse n'ibikoresho by'umutekano izahangana nabo. Shoshani yagize ati, turashaka kwemeza ko bakomeye uko bishoboka kose ubutegetsi kandi ko twangiza ubushobozi bwabo bwose, ibice byose ndetse n'amababa yose ndetse n'inzego zabo zose z'umutekano. Igisirikare cyavuze ko gifite intego ibihumbi n'ibihumbagiza byo kwibasira muri Iran. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yavuze ko Tehran itigeze isaba guhagarika imirwano cyangwa se yohereze ubutumwa Amerika, nk'uko bivugwa n'urubuga rwa interineti rw'amakuru rw'abanyeshuri rwa Iran. Iran, imyigaragambyo ikomeye yarasohowe muri Iran yose. Iran, ubuyobozi bwayo bugerageza kuyihagarika. Ibiro ntaramakuru bya Mehri byo muri Iran byatangaje ko abantu 5 bapfuye, abandi 7 barakomereka mu bitero byabereye mu ntara ya Markaz iri hagati muri Iran. Ibiro ntaramakuru byavuze ko aka gace k'abaturage kari mu nkengero z'umujyi wa Alag ndetse n'inyubako y'abaturage mu ntara ya Mahalat byagabweho ibitero bikomeye. Mu mujyi wa Khomeini mu ntara ya Markaz, ishuri ry'abakungu ry'abahungu ryibasiwe byangiza bimwe na bimwe mu bice bikikije. Nta n'umwe wapfuye muri iki gikorwa. Igisirikare cya Israel cyavuze kuwa mbere ko kirimo kugaba ibitero bikomeye by'indege muri Tehran, Shiraz
ndetse na Tabriz, imwe mu mijyi yo muri Iran, mu rwego rwo kurwanya ibikorwa remezo by'ubutegetsi bw'iterabwoba bwa Iran. Abashinzwe ubutabazi i Tehran bakoze akazi ko gukurura abantu. Bisigazwa by'inyubako yari byangiritse mu cyahoze ari inzira y'ubutabazi ya Iran Croix Crescent, aho umukozi w'ubutabazi wa Iran yazivuze ko hari inzira y'abaturage gusa. Yagize ati, amatsinda y'ubutabazi arimo gukurura abantu mu minsi y'ibisigazwa by'amatongo cyangwa se aharashwe. Ibikorwa cyangwa se igikorwa cyo gushakisha ndetse no gutabara kiracyakomeje. Atiriwe avuga izina rye. Ibiro ntaramakuru bya Fars byatangaje ko abaturage benshi bishwe mu gitero cyabereye hafi y'aho bapfiriye, ariko hatanzwe imibare nyawo. Shahnaz w'imyaka 62 nk'umutangabuhamya yabwiye Reuters abinyujije kuri WhatsApp i Tehran ko nta internet yagaragaye mu ijoro rimwe. Shahnaz yagize ati, twumva tutakiri ku isi, abantu barimo kwicwa, hasigaye iminsi mike Nowruz, umwaka mushya wa Iran, ku ya 20 Werurwe ukaba, cyangwa se umunsi mukuru, ariko abantu ntibari mu mwuka wo kwizihiza. Ibi bizarangira ryari? Nk'uko we abyibaza Shahnaz ubwo yabazwaga ko ashyigikiye Repubulika ya Kisilamu cyangwa se uruhande yabaherereyeho. Shahnaz yagize ati, oya, sinshyigikiye na rimwe ubugizi bwa nabi, nabishobora ne? Bishe umwuzukuru wanjye mu myigaragambyo yo muri Mutarama. Turashaka ko ubutegetsi buvaho, turashaka ko aya makuba yarangira. Muri Israel imbunda zirarasa ibitero by'indege zaburiye ko hazabaho ibisasu bya misile bya Iran. Abasirikare bashinzwe impinduramatwara muri Iran bavuze ko Tehran yagabye ibitero muri duce twa Tel Aviv, ikigo cy'indege cya Al Dafra cya Amerika kikiri Dubai, ikigo cy'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi i Bahrain, ndetse n'ikigo cya Sheikh Isa cya Bahrain. Isoko ry'ingufu ryahuye n'ikibazo gikomeye, ibikorwa byo gupakira peteroli bihagaritswe nyuma y'igitero cya drone za Iran cyambu cya Fujairah muri United Arab Emirates. Iyi ni Valerie Talks. Kora subscribe kugira ngo nkomeze kuguhereza update agiye atandukanye ku bigendanye n'intambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Murakoze.